Lucky Mr. S sitting, Mr. Mashaba, or he would have put you right in your place. Bye, Queenie. Oh, that was fast. So, do you know what I'm about? Yebo ingane zawethu impela sibona lapha izindaba ke ezingekho zinhle nezeneze njengoba ke umzansi siqhamuke ingozi ke ngeqwantwala kudlula ke umlungisi ke wazakhela ke igama phana emidlalweni ke we-generation ke njengo Kennedy Mashaba noyigama lakhe la ngempela ke uSephudla ke sebehodi bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqane nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje uma useqangene ne-channel iyake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Ake wengeneza wethempela sibona lapha izindaba ke ezingekho zinhle nezeneze njengoba kumzansi ke ukubingelo ke lifu ke limnyama ke udlula phana kumlingisi ke wazakhela ke igama ke kona kumdlalo kwe-generation ke njengo Kennedy Mashaba noigama lakhe ke ngempela kuSephudla ke sebehodi kanti ke wengeneza wethempela yena kuKennedy ke udlule ke emhlabeni ke namhlanje ke engalo ku uLesithathu ke ngomhla 15 ke na kuJuni kanti ke imbangela ke yokushona kwakhe ke kusola phana ke sona ke isifo ke sikashukela kanti ke wengeneza wethempela nje udlula nje emhlabeni ke ubese neminyaka ke e62 ubudala kanti ke wengeneza wethempela ke sokhumbula thina ke lo mlengisi uyola phana ke izindondo ke ezimbini ngaphasi kwawo ke ama-SAFTA Awards kanti ke wengeneza wethempela phana ke emkhakhweni kokulingisa impela ke ubewaphethe ke ama-language njengoba ke ebeshaya sona ke isisuthu ke ashaya sona ke isiZulu aphinde futhi ke ashaye nayo i-Afrikaans ke bafuthi ke impela ke bazomkhumbula ke abamaziyo phana kuyona ke i-generation ke indala ke yabo kumenzi ke ngubani ke naye usalala ke wabandayo bafuthi impela ke zinjalo izindaba ke ezimbi ke zokudlula phana ke emhlabeni ke kwakhe ke uKennedy Mashaba ke igama lakhe la ngempela kuyena ke uSephudla sebehodi bafuthi ke thina ke simboza MTV bafethu sayihlabe phasi nje ngedolo sithi qushe idibane yona ivideo elandelayo.